Xayrlı günler, hürmetli Meydan jurnalın sevişi dostlarımız. Bugün bizim redaksiyamızda konakta tanılgan şairimiz, yaratkan avtorumuz, hürmetli avtorumuz, şair Oyrat Sufyanov. Oyrat abi bizning jurnal için bik yakın kişi. Mine 2018 yılının Mart sanı Oyrat abinin tuğan ayındayım. Анын юбилейи hürmetine de bulgan Meydan jurnalının bir sanı anın icatına bağışlanıp çıkan bulgan. Hem Oyrat Sufyanov zor edebi bagajlı şair. Anın mine 2007 yılda biteli Oyrat abim. 2006'da Kılıçlı Jil degen mine şunday bik motor, bik gamli kitabı Dünya Kurganida Tatarstan kitap neşriyatında. Hem köpten tügül şiirleri şunday şiiri almanah degen sollu jiyintikta basılıp çıktı. Oyrat abi, Oyrat Sufyanov ismi bizning tübek Şulman Aryağı okuşularına, şiir süyüşlerine tanış isim. Bu tübekке gene tügül, oğulumen onu Başkırtistan'da da bileler, Tataristan'da da yaratalar. Ol Vkontakte'da sosyal şirketlerde indi icatını tanıtkan bilgili şahıs. Mine şunday avtorumuz ol bizning Oyrat abi. Oyrat abi, ile güzeli sözünü yol başından başlayıp degende şiiriyetke kilu yolları neşik buldu? Şiiriyetke men 12-13 yaşlar tiresinde kilirge amtılış yasagan idim. Bilgili olar komillikten yirak. Lakin özümçe neseler ona tırşaydım. Men bitinde ol bolasın. Oldu ösken kişi ol, tabiatten ilhamalar, et yiyen isimden, kuşlarından, bütün neseden. Kuşlar söylese de, ülen küterilse de, ağaç yaprak verse de o ilhamlana. Hatta işlese de, bahçede işleyken, kolundaki dimen kürek, işleyip hem ilhamlana. Siz tanışınız bilen koysayaklardan Ben özüm Başkırtistan'ın Boltaş rayonu ve Dünya rayonuna kire, onda Oskun, Koraydil, Dünya rayonuna kire, o Boltaş rayonunda Osmanoğlu'nda doğamın. Benim oğlum yol kırıyındağına kala, ötüp gitkende Boltaş'a. Boltaş bizge 14 kilometre rayonunda. Ben şunda doğmuştum. Biz üskende şoğla kurak doğan, oğul bu gözümden kuşağın, ayetleri, balkırtansız kılan, yetim, umata, kuşağın yazan. Biz üskende bir katı şoğlu, futbol oynayırık, hokkey oynayırık, ormanlarda yürüyerek, pek ko'ngilli. Hozirgi avullar bu fojia bu. Avullar yo'qqa chiqib yuribmi? Bizning avulda necha yildan yaşayanlar bir azim kişilerine ko'rishishga da o'tira. O'ngga qarasam da yo'q deyapti, so'lga qarasam da bir kishi de yo'q. Bütün tıkakta boş, tıkaklar boş. Yaştaşları şuraya avul, akırınlar ortaya. Sizning şoğluğa kilime, turmuşun şoğluğu bilen beylem neşelerek buldu Oyrat abi? Ben özüm harbiy hizmetten so'ng Vorkuta'da ishladim 4 yıl. 3 yılga yaqin edi. Shundan inshaalloh keldim. İnşallah'a 85-yilda keldim. Kelgach da men mandada Leysen edebi birleşmesi uluğat ishlagan edim. Men Rafiuza Jamaldino'larında bo'lgan chaqda men Fakil abi bilan ular meni bek o'ng'ay qarshiladilar. Kitabim chiqdi 2006-yilda. Bilgili bugungi kunda da benim nashriyatda şiirlerim yota. Kitap çıksa konuşulması. Körüge yazsın, bulgalırga yazsın Oyrat abi. Mene kitabın çıkkan şebetinde 2006 yılga tiklim, baytak kına ösüş yılları, edebiyattan gidir sokmaklar, öterge turu kilgendir şoğluğa kilip, Leysen edebi birleşmesinde görüngenden soň şakty vakit ütken bit. Mine bu şurda edebiyatta kirip gitkende sen kimlerden ayak itip aldın dinme, kimlerden söze sen aqanat kuyda dinme, neşik itip mine şulay gab-gadi
avul kişisi, jir kişisi, mında zavodka işe kirgen kişi şunday ulu şiiriyet dünyasına kelip kiraldı. Min umuman Urus edebiyatı bile de, Tatar edebiyatı bile de, şiiriyeti bilen kubrak tanışmadık. Buna min öyle okuyanda. Bayramlarını okudum, Götünü okudum, Rusça okudum, Rusça bile. Lermontov'unu bir yaratıp okudum. Yesin'in kubiyollarını yaptan bile. Şimdi blokunu, Nekrasovlarını, Maykovskları albasında, Mandelstam, bilgileri üzümüzün edebiyatını müdürüz yani. Zülfetler, Rasim Valiyevler, Rafak Ulavi yüzümüzdeki deyimi, Haydar Halil, şimdi Reşit Beşer, onlarla min daimi aralaşır yaşadım. Zamanla böyle 2003'te onlarla ben işe çalıştım. Min edebiyatke, şiiriyetke şumağına gelip kırmadım. Uzak, kişi siz okuyan kişilerin var orada benim bir mahsus bilimim yok, edebi bilimim yok. Lakin var özümün fikrini anlatarak taşıyan halka. Özümün fikirlerini. Mümkün de Allah'a şükür kantatta da oturamıyorum. Kanta şeylerde bittiğen ulaşılar. Daimi bahane verirler. Üzerine fikirlerini yazarlar. Bunda ilhamlandıran. İhtibar tuyu. İhtibar duyuyor. İhtibarsız. Bu şiğa barıp jetkenim tuyu. Aynen. İlham bire. Mine özünüzün hayatırmışız turunda söylep gitseniz idi. Siz bitinde bir iyilikli negizini terbiyelep Benim etkide Ömür Bey'le kahvozdaşladılar, etkide Ömür Bey'le agronom buluşlardı. Bu timirçilik taşlama aldı bro. Timirçilik taşlama aldı bro. Biz ne oğulları kıyaşta koralıp işleriz kemallerle biz. Benim şunu düşünüyorum da biz oğuldan gelip diyor. Ben şehirde de alıp geldim. Ben bizim Ömür Bey'le edebiyetten işitte ülkede işledim. Düğütlü zavodunda işledim. Bilgili ondağı tütün, may isi arasında, tavuş arasında sandıvaşlar tavuşun işitu bana nasip buldu. Yine işiteyim. Hayır çoğulağına ne kadar işledim şu tavuşta. İyi. Niye üstüne oturup koyacakta, bakıp bakacakta yazardım. Gözümün başka değil. Kan bir de işlerinde de yazdım. Ben tekrar koyadır benim en mühim fikrini, hissini tekrar koysa olur şimdi. Öyle yapar da tarafıma getir hani Kadir abinin tırtıp koyadır benim. Şu tırtıp koysa şiirim de. Mine siz mektepte bilim Tatar dilinde aldınız mı? Tatar dilinde. Ben onu ötkende cümle Rusça bildireyim ben. Ve teknikumda okudum ben. Cümleni düzüp, ben Tatarca düzüp Rusça eğlendirmişi torallar verdim. Yine şimdi keyif gitet ona yani. Başlara. Biz bir türlü hatta bizim bağda televizör yok kayakını yok. Ben de Rusça kamil bilenlerim diye beytelmeyim bunu ötkende. Biz de Tatarca okudık, tarihte Tatarca. Edebiyatını bile bir kere tadarım benim. Saçlı izarnilerini Tatarca yazılgan bir klas alında okuyorlardır onları. Yani Bilal İbrahimov'un Tigen Tanrılar boyunca şimdi analiz yasabildi. Defteri bitirdi, 9 bit yazgan. Pek yarattım bitkenleri. Bu bizi bir eser yıkanımda yok, bilmem toptalım. Bundan ben edebiyatke bir aşık kişi. Benim züreti Ukazlı Mulla'yı o yüzüyle şiirler yazarlar. 12 türlüler dedi züreti. Kur'an'da Tatarca okuyordum. Alıp tercüme ettim Kur'an'da. Biz ucumuna bizge tarafıyla ucu vaklana var hocam. Mine Jean Isep olu yılı bitinde bu yıl ayıratabi. Teninde canı bulgan her kalem iyesi bu turda öz fikrini etirge teştirinde
Күзәтеп барабыз, социаль челтәрләрдән дә, болай да имеш-мимешләр ишетелә. Нәрсә дип әйтим инде, ниндидер ыруларга бүрдерә дип әйтимме? Син үзең кайсы ырулдан дип сорыйммы инде? Менә бу әйбергә ничек карыйсың син? Туган яның Мин- Балтачта хәзер анда Менә хәлләр мин- ничек? Менә мин әйме бүләргә яратмыйм, гомумән әйме. Анда менә Мишельләр, Керәшен татарлары әйме. Алар инде барса татарча сөйләшәләр. Бер әйме минем белән күптән түгел интервью алып барды. Валентина библиотекада, китапханәдә эшли. Шуңа күрә мин Мишельләргә, Типтәрләргә бик бүләсем килми. Бүленгәнне әсәрләре аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар ди. Шуңа күрә бердән булсыннар. Менә мин үзем дә 50% мин Мишель. Минемки Мишель. Сез башкорт түгел инде. Башкорт түгел. Башкортча билгеле мин Агайдыл журналын укып үстем. Агайдыл журналында укыдым. Яхшы аңлыйм. Казанлыкларын аладыр без әткәй минем 70 сум ул вакытта бик күп акча, 70 сумга гәзит журналга язалар. Вокруг света, юный натуралист, Кызыл таңнар, bütün журналларны алып укыдым. Ул китап кулына куйган юк дип әйтсәм дә, дөресен буш вакытында бу китап язган. Менә шул китап тәрбиясе теге тимер таш арасында, төтен арасында сандугачны сайраткандыр инде, күңелдә дагы. Табигатьтә үскән балалар без теге ялан тәпи үскән балалар барыбыз да. Тау башында жүгерә идек. Туган авыл белән бәйләнешләр бармы бүген кайтып йөрисеңме? Кайтып йөрим. Минем анда бер туган энекәшем тора. Мал туарлар да тора, эшләр йөри. Хуҗалык Аллага шөкер бик нык. Исән сау Негезен булмалы. Айрат абый, хәзер менә иҗатка килгәндә бүгенге көндә ниләр белән сулап, ниләр турында кайгыртып, ниләр белән янып иҗат итәсең? Билгеле, һәрбер шагыйрь, язучы улаймы үз өммәтеннән, үз милләтеннән башка ул үз хисләрен язып утырып шагыйрь булып булмый. Ул милләт гаме белән янарга тиеш кеше. Бу теге югары әйтелгән сүзләр түгел. Мин чынлап та шулай уйлыйм. Менә без Тукайны ни өчен яратабыз? Чөнки ул милләте өчен бүтән яктан да янган. Аны кемдер Мансур әйткән иде, ике яктан да янган шәм дип түгел итәм. Резюме әйттем. Шуңа күрә милли гам белән яшәргә тиеш. Һәрбез дә үз дөньясында гына кайный алмый. Ул бөтен дөньяга чыга, бөтен татар өчен җан атар, татар өчен җан атмаган шагыйрь булырга мөмкин түгел язучыда. Һәм гомумән бер шәхестә үзенең милләтеннән йөз чигәргә тиеш түгел. Диде дә менә контактта минем башта ук язган үз күтәрен исән халык дип башланган. Башта куйган дигән. Шул халык исән сау булса, телебез исән сау булса, билгеле без дә исән сау булырбыз. Иҗат итәрбез кулдан килгәнчә. Аллаһ Тәгалә насыйп әйтсен. Аннары истәлекләргә кайтсак, менә безнең журналның 20 еллыгы белән бәйле менә барыбер журналның тәүге саннары чыккан вакытта шушы шәһәрдә әдәби дөньяда кайнаган кеше бит инде син. Менә ул чырлар турында нинди истәлекләрең бар, ниләр әйтә алыр идең? Менә аны бит инде Аргамак журналы минем дә билгеле басылмады. Аргамак журналы чыга ди. Аны нинди сәбәпләр белән яптылар. Аннан соң менә мәйданны ачтылар. Аны Фадил абый башлап берде бөтен дин. Бүгенге көндә мәйдан журналы бер яклап та казанлыкларына Казанлыкларына минем өчен мәйдан журналы бик кадерле журнал. Казанлыкларын билгеле яшьтән үк без яшь чакта инде мәйдан юлы, мәйдан менә 20 ел. 20 ел журнал өчен бик зур гомер. 100 еллар яшәсен. Мәйдан журналы. Менә хәзер безнең яңа редакторыбыз Лилия безгә
ol şiiriyette de, çeşitli eserlerde de üst süzüp etken fikriyesi bitmek isepli. Arka isen soğuk işlerge yazsın. Jurnallıktan da yuvarra basışka kütüge yazsın. Bir gele bildi. Şimdi Lilya dik talantlı. Lilyalerimin nişe Lilya'nı bilem. Lilya sagi dürlüne, Lilya gayf ulline. Lilyalar düz talantında. Bütün yok şuna atlıyor. Yarı rahmet жылы sizlerin Hayrat abi. Alga tabada birge şulay öz meydanımızda oynap, öz kilerimizde icad ederge, meydan jurnalına yanga eserler bilen siyindirgesin. Amin. Rahmet engemen için. Rahmet özüne, bir zor rahmet. İsen sağ olunuz, sağ selamet olunuz, şiirlemeniz. Hem jurnal için, millet için yanıp yaşamayasın, var mısın? Bir gene